UMDC jangka nong thamai constituency uba latip langkar kungor haka janmi jangka arpusan tarik ujemang ulalek panjingo ya uba Arden Embassy moy uba la shongsha thangan hakmat jangka additional secretariat kum ka jingka shan bat armin sim ya ka sen jam ka ba uni urang ba ulashim nakaliang UMDC ula ong ru namar bakani kamat kala no shiliang palat la don kam ba ka sarkar kan shimkhia bat nakaliang uni UMDC ula ong ba 40% kam ya hapshu bat kala wadru ka jingdu nong ya ki samla ka khasi jaintia shu habakran benrap hakate kasngi nakaliang upresiden UHM uba Charlie ila ong ba nakaliang ka UHM ru ka ay ka jingkasyan ka bapura ya ka senjam jang uba Arden bat kanum syang klikti kan shim ya ka senjam ka bakamting e nang ni syakmat lada ka sarkar kandang le menti yang ngawan ni nampak kesan ni Arden organization submission begini ka lashim begini state nama ka kerja kami kami juga cuma ini kami pun samla ini si duduk kami dulu jauh. De kini kestan badan kalong jenuin. Awan ini rupan kesani dekat musim kami ini bahkan crisis benar. Apalagi di samla juni kami jam. Bat ke jual kesan juga kalong kestan jom badan kalong BBP ke parti kalong juni malah boleh ke 40% nasihat saya kalau pada 40% nasihat kalau kami hapsu ya kalau siu cibi polisi juga jadi pun pak. Mar saya kalau kita tentang populasi kenailak sini dekat samla. The sun foto di kisah wilayah ini iba kami hapsu hei. Ada yang review yang ini kita submission. The itai bangawan berkesan ini ka stand juga PVP banyak. Kampam waran pula sini dengan Stephen Shah ban understrike ini. Mati baru ini dia Malaysia benar ni iwan manusia ini isu apa tak yang saya beli iwan besar. Ini kerja Islam besar ini lain lah ya, besar lupa. Ini kerja itu pi. Tapi jika mat ke government buat ngamtip kini di political party mau kamtam political party. Saya juga ada mention minister begini nomor bagi kali kini ke respons sampai bah. Kali mention kaya kini ke kam nomor kini kami juga future juga terpenuhi kamtam pun sama. Mar kani di ngija pakhar we kalian kalau totally illegal nomor apa kani kita ke office of member nam kami ada kanu no kata ka reservation nam ta official reservation boleh nam ko kemasan governor kata kali kowe tinggi dah kam review ini reservation tinggi mula review kalau silang kalau pasien lah silang mau gomong muda 40% juga 40% ni kami habis juga kasih dia kalau masih tinggi population kendai lah kat sawah kata kau, pada kamu review, maringin sulung silang warit yo lang kaju kapaha, de mat kapahe pain kamu nyak, tarik. Kapaning kong iwan hungi, iwan nakaliang jangka United Youth Development UHM, namar ba kadon kadikit kabakyan mentaka riba kajan negeri kantam ikut samla ini menang hapan ni perang nanti mentranti hakika lagi kami jam. Ini laju keren ya kini nak kuat dari bahkan di sarkar kuman bahkan lang kam don kemak sila ni kam don cintur bahkan keren lah ni bahkan leh de ngisko ni pada kum kita ki youth no kum kita ki seng balang berikong ngisko yo mensim ba ladon komuni wei ni orang ba bala kalau man mi cepat man power del kajong im nama tak dau ba dau san jong kecak real khamtam jong ki phun samla ki de ngiwan hang ni om tam ngiwan ai mensim Iwan rupan air kecil kemon ketika diang ya iba Arden bilang besar mai penju parlok ini bedon lang hang ni ba inum kuslai ba inum do jingkerben wat nakaliang babun pagba lawan ban ya don rikat nang bati ndai nakaliang gayu cem hibara kowe ni penting kana mentakas ni ba nado mentakas ni ni don rikat bati bat ngini ai lang ketika kemon ketika diang la kalau hakano benta pembela pun panaman ne hapo meeting bala da sarkar kanang kuman kin sedang don bun kijing karena kita sedang don kaki jing yan kini kalian jong i yang ngiru ni don rekat nang hajan jing Arden kanum don kono abang inong ba in kenan lin namar kani kadi ke kam ka daw ka ba tamat yong ya kari ba kajat mendri duwe ba sa ngai fi ba ngan keren biang sisien ya ka e ka ba ka manifesto jong ki art league party ni ka don ka party UDP NPP HSPDP mo bat kui party ki ba form ya kani ka MDA government
Di hak ni MDE government ngani thu ifi ba ladangi phai biang shot ko manifesto ba la tho shai ko ka jom itu ki arli party ngila da pej banya ba ngila nujor ni ong ba ani ka ngikep ulesi pai ba ujiet amar kadi mak ba khmat tam du bagi bu nam ta reservation pusi den re kani all party meeting mana kani balai bagi kuman hangta bangan poi biang situ ba lesi kadon ke silendat jomki lesi la bandon kadon ko sha pressurize na lesi bagi tingyo do isuki kata kadi ko we ti kaiga jing ka message ka jongi nakaliang ba UHM syakini ki MLA khasi jongi monong no nongmi khmat khasi jongi ki mana ka UDP na ka HSPDP lakin perkhat phano menta perkhat janai amdai shu punya le akai punji le akai ba ka chak riu jongi namar ladai ka por ba pinyang hapo lada pidon hapo ka kabinet hapo ka assembly pidon lang hapo ka government hapo ka MD adik kamram ko jongpi lada unong yelam ubakla ko mangiru haki seng phalang gidon lada ubakla unong yelam buat ki para nong yelam ki badon lang kila ban race question kila ban trend la bakani kam long ni hapan review ni hapan page ni hapan kla nrei kini kilong bet thik mon syong no la syatan telai bala syatiet te kaski ta kadi ko ko message ka bang ai ki bakin semua ban perkhat no menta lem kum ta kan sapoi ka por ba ikun samla jungi kum malak rendu we ni kena man hakini kiski kan sapoi be ka por bakin sakra suloi biang e wat kuno ikun samla kata pihak kuno syu adalah dia lagi kata kadi ko ka message jungi ya kata long ngam kwa bangan komen halor kata ka daw bak tulong iki kum ta lamar ngiru gidi long ini hang ni ka jinguan gini hang ni kalong jinguan kersyam di ba arden reto ya kita ki bala benci na du mun syua ngatip ya kata mo giwe kiseng balang gi bladon nu mun syua bala benci reservation policy adu lapoi gi syong syatan apo ayu apo kenmau di kipor benginang ya don lang hangju adu lapoi gi syong syatan apo square te nrei biong mentaba ki syong kuman ngamtip de si bele kiladon hakata party ke bagi adon lang le si kala syate kum manganak supet yakini manifesto ke jong ka UDP mana kani pakai HSPDP la tho sha yang tu bakin review ya kani ka reservation policy ten rai wei ni kinong ilam sing balang barim men syang tu baladon pada ka UDP menta long kabalik pelingo ini balai ba iskap kuman ti ngempua bangan keren bukti ni kata ande ka syong sa ka jing soto jong ki beda kumlu la lagi yang sya nam ta ka daw ba jong ka jing reu ki ben perkhat mentak la de ka por ka wan ai bangin poi no ko rendang la ngin ngom jelok dari mentak nang dia biang ka por to mi lang do syakman kai uni we ni ki orang ba ulami ni bau perkhat sya nak mentak ka daw ba jong ka jing kham tam ki kun samla ni kuman syek keren ya ka reservation policy la long no mentak la san post nam san hoteli kisnem ka layat lalu ba frame ya ba draft ka reservation policy ngim simong le si kita ki ba draft la ni ki ba frame ya ka reservation policy mun syabik la syong klikti nimla man keno iki ya ka daw ka ikan rem ko baki kilong baki sap kuman nrei kumat syong no di baladon bentang tu labun den hakajing man jong ani router system bala pemi bala hukum nak high court manakani ka state government nila ka state government restriction ka di kabor yang state government lada apply ko ka high court ka di ban penurlong le ban penurlong de ka syai sak pe ke budin pe ka ya inti lang pe ka ki order jong high court di kita gini ki ba kamot kani government kakuman namar kam perkhat lang ini ko mangipet akan ikan reservation policy na mun syua ni khasi jantian yo la kajong ka batu cak menteri baru la kajong di general tribe kajong rei menta pada kalong ban lai bala yo bun ban ka bah syaki baru dengi ki khasi jantia la ilarit no jadi halor kata nong rim hoi wala ngimpat dei bala long bala butru bahaya kata ayu rengi dei pada nak kapor ban mi ki advisement lane ki kot kapor ba tukam tungjam la subun betang di ki pat ki pat bendri ndai syu long kumalong kumen syua